Bungatsu mapinuing lise Hinahaba hinasomu Malaguhaw umotru klasi Siñot Chamoru irasamu Dan hafade ba tayo si Kin gini Kuentos Guåhan jadi na faktus din na posibles din i padzun Fanachu podcast no ni presenters Dr. Michael Miget Bebakwa dan wasa gitu mga bebe kwento sa gini didi pag disclaimer no pura sti opinion ni bebe usangan pago izo kwa si taza no tumago bebe usangan taza gini umembadda or guawa dan inasok kwa dan opinion na sti siya por favor haswa no na taza represent tagi gini na manera na opinion na danu pagod na biya sa ti get migay sti bebe usangan anu lumalig na asunto. Today I am the bearer of good news no da tingwa sta komentaytay i gazeta padiningo kastigi radio padi TV pada di social security no man masubi social security tanto man receive social security benefits na beneficio siya no man mananay alopi kola pues si maling na asunto sa no 8.7% that's 8.7% gi na increase no sa gi na inaksa the masasangan na that's an average para i mediano na taw-taw ni manunuli no social security $140 extra every month para ita no ni i-receive na social security pues malik kadzulo ko mo menos ki mediano no which is the average ni i-receive sa pimas menos kunazo tagini zo ko ni fanano 80 pesos sa mas kino yung gagana pa gi social security lo malik estilo una na lusutumus matitempo magana pero masogusti the destinayan tananggas ti 40 años na tempo 40 years ni tananggas ti para tafan masubi the gracias a Dios mahaso na STE presyo siya dan presyo ni gas dan cost of living ini magigi pero sti magita Guåhan kalanti man nanawngit no ni gwaji tadi pependia na adza no rinsibibita kada no mes lo manajuda di gasolina bentina banda pada di amut siya ni takeke fahan ni tikunubi ni insurance tegono siya na klase lo kumunhaso tatistine na 40 years 40 años na tempo na mahaso ni federal na partafan manai nesti ni Mississippi Social Security na beneficio siya pues gracias a Dios gua di adelam tu jamasya ti gapmigay matloja siya ni 80 pesos pa di 140 pesos lo esta at least manajuda di no za tanay ani mo na gua kumalantin para tatsobu esti Jawa na ba explica mas pada ji mafananan social security SSI mafananan na zo na beneficio ni ti mangkwalifika hit para adzo sa podi territory or only US territories masangan ni constitution na ti akubri hit adzo para fa sa kongreso umahaso sa ti umalo madzo para receive no na klase di SSI sa para di man malong siya di disable ni siya man manain no slapi mas kuno i tarisisibi sa pudi i afa mapadedesino za tabi ati mapati tempo ni patamanain na datigi agreed na mes mapti Supreme Court ni i Supremo na kortiga tigi za Amerika za no para famana sa na teritoryo siya ti ekwa ti masangan ko tamirese panaya aja masangan na ti man nakwenta hit di SSI don tingwa na ginigalat sa Guano Palawan ginamagigi sa Guåhan ni parewat sinon na ni Tsilunya ni sumasaga Pennsylvania za Tsilunya giza Pennsylvania sa receive SSI za magigi sa Guåhan parewat sinon na dos ti receive ti sina receive po di mangayi gi teritoryo pues
tatigi Brit na mes anay mafatina sa dun na desisyon ni Supreme Court sa Amerika ling no si Luliang Guerrero magahaga ling mabeo huzong gabe usang onya no siya na timan may ko ni desisyon niya sige ne debilita hasuna tayo mano mong parata interface no sa ni dupur si po sinego ni pero na it must di on mo para diti mo na siya na di mas madedesi kano hita no para pago todo da para receive di 8.7% na hinatsa na sinubi no gi beneficio na banda pes maulik maila data dekata do di mo nasti step kasi kwanto tetenan para generat na eleksyon no general election dia 8 di November gimapos sa Sabado nagwahan na di early voting na fananan di pafambota taftat yung gatigi sa okudo na eskwela gimapos na Sabado da gursataan lo masangangan yun na bulan na tao taman huzong kung todo di man mafto pa early voting Western Hotel do fanan ni manahol may tao taman mabota taftat lo gazeta masangan si tali mamala na Sabado pero Guåhan ni tayo na klase ni sina manano mabota how taf yung gatigi GCC na eskwela sa Mangilaw pues Utronya na Sabado para papagi si Martyrs Middle School sa Malesso. Pues bulan no esta hulo astigi dia chess gi November tumuna sina mamboto taf gi después empieza na sina o manual gi dia 8 zagi na mambota ho. Lo para di kalantagiman sa sagay de no sina on agang batu Western don alog ti sina tumunog gi kareta ko sina na yun azudo jay alung karitaw na bifambota sa pimanafan magtupapay tataw niya dyan ma-assisti ho. Kaya ato din ang gazeta ni afan na numero siya sinon hanggang no gracias sa Dios sa ma-assisti magada di timunat siya sa karan mamakat pero panudo pa famambota. Bebeo sa nga natalo na siyempre si susti na no nasakkan na parata famambota. Da parata tsuli magad diritsok tamas minaulik tamas haso na pag manuzong ginigid mafananan ni peste no pandemic jano kalantagya diroga di dili na no na inigong na klasen manera siya ni parentes siya jan manelo siya ni dumingot po desti peste no lo gracias sa Dios na tisasan magpo lo esta siga dumididi utod gui kausa ni COVID fanampaw na dia maktu gazeta da pago na dia sa dia 17 de Oktubre 2022 maktu gazeta fanan utsa man masoda na maninazin ni COVID no lo man ma-assist siya no natatawag ni maninazi at hospital and so forth no lo debe dita dadayat diabetes sa san magpo lo debe dita san adayat tunga na back and forth sa sanga po election po di COVID lo sempre si sumagad na tasanatan para monitor nga to peores ti pertafan mambota titatungo ha jika gigifionta titatungo no afa pinatsan niya lo half para tapat sa jige na preciso lo da voluntarios tangi mamalago do na sabi besat no the mask if you want to lo ipuntu ginita sa na diet sa gipon halong ikadumentaw to gana ba na no mas no obviously risk no mas risk kao if you know Chamorro there are more risk that's involved no gracias a Dios malik este bebe nayam zu nesti be biswam zu po desti election ni mamay dia 8 November do otro ni preciso por pabesangan ni amzu po desti social security ni kahulo 8.7% na increase no 8.7% na no hinatsa para adzu Zabentia no di adilong to gilina lot. Masya di dia. Sige mas tanisita pag wala tempo no sa siya kahulo i person kosa siya dyan ni gasolina dyan nengkan ho dyan pegbano siya klase pues every little bit helps. No para ta fana-assist ya para ta fana informasyon kumu manmago famzu no estige dupur sino nilagong bibiyotsogwi para ta
para tafanita gini na klase mo na ni kumuma kung gusto ni tao to siya na magkomprendi menti mas malik di is mentin niya za tas pipya sa mamela Christmas season za unggan ni tinituhon esti para ta mas maguf mo na para ta fan mas mandanya para ta fatay ni espiritu ni nafamolik para ta fana assisti bula mampus siya berusangan na talo bula mampus no pada desiniti no di maulik ini kita nota lo hita sina tu malaika zigi na mana atu fuka asti zan eleksyon haji mon para fina maulik mas mona ita nota zan para ina nauta mo para famgonta zan famagoni zan para mona lo bago fo na ni abzon estina asunto umbiay talo Guåhan si Concepcion Guåhan si JC Winnie Kuentos Guåhan. Buenas dan apa day.